Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizeho amahame agenga ubufatanye mu by'ubukungu mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ni mu gihe kandi Perezida Paul Kagame yakiriye abashumba ba Kiliziya Gatolika bitabiriye inama y'ihuriro ry'abepiskopi Gatolika muri Afurika na Madagascar SECAM iri kubera i Kigali. Giye mugiye kubana muri aya makuru ni Rwandorimana Alex muhawe ikaze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizeho amahame agenga ubufatanye mu by'ubukungu mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Iyi ntambwe yatewe kuwa mbere Kanama 2025 hashingiye ku masezerano y'amahoro Washington ibi bihugu byombi byagiranye kuwa 27 Kamena bibifashijwemo na Amerika. Bigaragara ko nk'uko byagenze mbere y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro muri Kamena, amahame u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizeho tariki ya mbere Kanama ari yashingirwaho mu isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yasobanuye ko aya mahame ari y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizagenderaho mu guteza imbere ubukungu n'imibereho y'abaturage. Ibi bizagerwaho binyuze mu bufatanye mu iterambere ry'urwego rw'ingufu, ibikorwa remezo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, urw'ubuzima, ubukerarugendo no kugenzura pariki z'ibihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe tariki ya 30 Nyakanga yasobanuriye abadepite ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteganya kugirana amasezerano yihariye y'ubufatanye mu by'ubukungu. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati hazaba amasezerano yihariye bya bindi by'ubufatanye hagati y'impande zombi, kongerera agaciro amabuye y'agaciro biracyaganirwaho. Turizera ko n'impuguke zizumvikana kuri aya masezerano kugira ngo azashirweho umukono mu bihe biri imbere. Mbere y'uko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishyiraho amahame y'ubufatanye mu by'ubukungu, tariki ya 31 Nyakanga byahuriye mu nama ya mbere y'urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro yabereye i Washington. Inama y'uru rwego yateguye indi izaba tariki ya 4 Kanama izahuza abagize urwego ruhuriweho rw'umutekano ruzaba rushinzwe gukurikirana iyubahiriza ry'ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashizeho. Amerika yagaragaje ko izi nama zombi zabaye muri iki cyumweru ari intambwe ikomeye mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro, ishimangira ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu nzira igana ku bufatanye mu by'umutekano n'ubukungu. Ni mu gihe kandi Perezida Paul Kagame yakiriye abashumba ba Kiliziya Gatolika bitabiriye inama y'ihuriro ry'abepiskopi Gatolika muri Afurika na Madagascar SECAM iri kubera i Kigali. Mu bo yakiriye harimo Perezida wa SECAM Arikiepiskopi Gatolika wa Kinshasa Kardinali Fridolin Ambongo ndetse na Perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda Kardinali Antoine Kambanda. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko aba bashumba aho u Rwanda rwavuye ndetse n'aho rugeze ubu, abibutsa ko kugira ngo ikiremwa muntu gikore neza bisaba uruhare rwa leta n'amadini. Aho yagize ati u Rwanda rusobanuye ububi ndetse n'ubwiza bw'ikiremwa muntu. Yibutsa ko abafite mu nshingano muri leta n'amadini bagomba gukoresha ibyiza ikiremwa muntu. Perezida Kagame yavuze ko kandi abantu bagomba kwigira mu mateka, bagakorera hamwe, bagategura urubuga rw'icyizere, ubwiyunge n'amahoro, kandi ntibikorwe mu Rwanda gusa ahubwo bikaba muri Afurika yose. Yakomeje agira ati tugomba kwigira ku mateka, tugakorera hamwe, tugategura urubuga rw'icyizere, ubwiyunge n'amahoro atari mu Rwanda ahubwo ku mugabane wacu. SECAM iri kubera i Kigali kuva tariki ya 31 Nyakanga 2025, bikaba biteganyijwe ko izarangira tariki ya 3 Kanama. Yitabiriwe n'abakaridinali 13 ba Musenyeri 100 n'abapadiri barenga 70 baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Ubwo yatangiraga ku mugaragaro, Kardinali Ambongo yashimiye u Rwanda kuba rwarakiriye inama, agaragaza ko ari igihugu cy'intangarugero cyanyuze mu bihe bishaririye ariko gishobora kongera kwiyunga. Anashimira Perezida Kagame wohereje umuhagararira. Mu muhango wo gutangiza iyi nama, Perezida Kagame yahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin wasabye abepiskopi Gatolika kugira uruhare mu gukemura ibibazo byugarije Afurika birimo amakimbirane, bakanatanga umusanzu mu iterambere ry'ubukungu bw'uyu mugabane. Dr Nsengiyumva yagize ati itorero muri Afurika rifite uruhare rigomba kugira mu kwerekana inzira nziza, imiyoborere myiza, guteza imbere ubumuntu no gushyira imbaraga mu guteza imbere ubushobozi bwacu bwo kugira amahitamo mazima ku bihugu byacu. Inama ya SECAM ibaye ku nshuro ya 20 yabereye i Kigali, ifite insanganyamatsiko igira iti icyerekezo cya Kiliziya umuryango w'Imana muri Afurika imyaka 25 iri imbere. Murakoze kuba mudukurikiye, nta dushoreje amakuru yacu.